Uba Harvard ji Lingdo, Superintendent of Police ka West Castle, Loithu, Bau Brio, Balrukti, Ben Penyap, ya Armut Kikentei, Hakamiat ka Apply Trade Gunailar Arajar, Huawei, Udai Bertip Kerteng kum Uban Prangku Parnobri. Kipulet, Laithu, Belayo, Ben Kurup, yak mobile phone, jeng kita Kikentei, Kibau Lapenyap, Kapisa, Bat Kumcu, Yakijain Kijuti, Nakayeng Sawai, Jong Teu Brio, Nanong Remhil Silong. Kuman Sukudau Bau New Brio, Ubala Penyap imi 8 places, CM Nyup Kandai Senam Kerta, Bat Yakasamla Maitlenti Lingdo Marsilong, Arpsaus Senam Kerta, Kabatrai Hakatiga imi 8 places. Tingilai teri sitom hi, marba ilapa niya. Kem obo ju gunung le gini kam. Ndin hadin mengilai tokit bah ilap. Bau don wui na buan menmit. Kata tugas mereka kami bah ajung apply trik. So stand itu ilap niya. Lai budin bah yuto na. Tingilai lap obi ting pan perang kupat memberi ubah nanong stage ni absau senem sebelum pan perang kupat memberi ya nilai buah sebelum sungi buat kami jenggarap dalam jangka SB headquarters nilai lah dengan wat ini beliau dan seno hak itu kesini jangka absen trik kata minit nilalah kan kami beliau hapor budan pokali namai ram tiada nilawan rayu nilah tokit bayu pada special investigation team ini nilah pek iki sebut badan new beliau umlah suban len di ulah plat baulah le ini kam hadin harga jengelam jungu mentasi ni lah, kan recover artli mobile phone juga armut kikentai kiba pula penyam katu kemit di niyo roka kipisa mula tu nak tu bayin yang recover pisaru di nantap de kijan kiba ki juti umman lada plek kam pet selong la pet selong usak yang wah ko selong Ponor Hills ye ngilalap hang ta ngilan cek kata yang wah ngilalap di cuti di badan senam di kini baru mengilasis ngin pas ke FSL but ni mentau ni dan ngilasim custody itu di ke investigation dengan kanangnya ni kuat ba ni ensure bahkan ni kan ke investigation ni kan long watertight dan mengilang charge sheet bah mengilang ni pendak ya kes bagi charge sheet lapor ni lap pada tamu ni guna yu bodon ubah penilai ni kam trim kicar bukan kam ban le ni kam trim lu ngilang lap ni di ngilang bersang bangin ya investigate show ya don show ke lu investigation kadang ya amba nak thong jong ka special investigation team kami bingin check sheet deploy nang bingin lah present os pokor bingin lah bingin yo conviction ke Bapura.